නෑ විශේෂ මුකුත් නෑ 2013 2014 කාලේදී මගේ පුද්ගලික නිලධාරියා ස්ටාෆ් එකනට සල්ලි වාගේ ඩිපොසිට් කරලා තියෙන මගේ ඒක තමයි මොනවද ඩිපොසිට් කරේ කියලා තමයි ප්‍රශ්න කරන්න ගත්තේ වෙන කිසිම ප්‍රශ්න මොකුත් නෑ. தமிழ் பேசுங்க. 2013-2014 ஆண்டுகளில் என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு ஸ்டாஃப் ஒரு உத்தியோகத்தருடைய இலக்கத்துக்கு வங்கி கணக்குக்கு நான் சில டிபாசிட் செய்திருந்தேன். அது எதற்காக டிபாசிட் செய்யப்பட்டது அதற்காக செலவழிக்கப்பட்டது தொடர்பாக விசாரிப்பதற்காகத்தான் அழைத்திருந்தால். ஆகவே வேறு எந்த ஒரு பிரச்சனை வேறு அரசாங்கமும் ஒரு தனிப்பட்ட பிரச்சனையே கிடையாது. නෑ 2013 කාලයේදී මගේ පුද්ගලික පාර්ලිමේන්තුවේ මගේ පුද්ගලික ස්ටාෆ් කාර්ය මණ්ඩලය එකනට මම සල්ලි වාගේ ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. ඒ මොනවද ඩිපොසිට් කරේ කියලා හේතුව ගන්න තමයි මට අද විමර්ශනය කරේ. Thank you. ඔබතුමාලා මොකද රටේ යන තත්ත්වය මොකද? Thank you. The Pioneer News website is based in Sri Lanka.